ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo itaalawas, anapauluan, pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kada sumangpot ka nga gapo iti opisina ti negosyo. Di talatan bibliotika ti pagigyanam. Anya ka diti parikot mo. Tinaskan, kat sumangsang petak dito'y mansyon. Dahita ti pakasurunakan ka. Manipod nagasawa ta, kasta kalatan, jaylatan ex-girlfriend mo, ti adda dita panunot mo. Si ka lang roden ting kalaysak. Pinapanaw ti dadakkel ta ti ex ko. Jak pulos ammo no napanan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na, di mangibaon ka ti mangbirok kan kwa na ija impyerno? Masiguradok ngawan ijay. Mabalin ka di, nga ibaon ka ijay. Peste ka titikas ti abiyag! Buisit! Basol ko ka di, tinungpal ko ti kalikagom yung nga ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di day tamasabat ko, Ethan? Dakkel tinagbaliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy, nagpudaw ka matananagyan ijay syudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi, abardang isay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalaan ti tangdan ko nagarado kini tata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan gamin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi ijay syudad? May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam, aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka di ag janitor? Kayat dak nga ta. Tapno amom, kayat kumot ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti panagadal ko. Nanang, mapanak mamat ijay syudad. Adda ka no ba kanti at trabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta. Janitor ka no, nanang. Kayat ko ngamin ti makaurnong. Tapno ituloy kumot lang ti agadal. Awan nga ta ti dakes a mapasamak ken ka ijay. Adu ka no tinaloko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda na loko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo? Tapno mailisi kay ti anyaman amadi mapasamak? Pagdagasam nga ibaraok. At da ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng tanailat ka no? Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. At da ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho ditoy. Adda trabaho ditoy. Anusan nyo basitin ti trabaho dito, yante? Kaya't kung amin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan tagtrabaho ditoy. Pasensya kayon. Ngam sana ka makaurnong iti panagadal ko dito, yante. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta met lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mat ati mapan ijay syudad, ante. Barang mayat tigasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahom ditoy. Saan ka pumanaw? Pinalubusang kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya ti kayat mo asawan. Di mo kayat nga isagana na tinasayat ang masakbayan na? Namnamam ka di, nga danasaya at amasakbayan na syudad. Imbag dito'y tadda agarado kan agmula. Saan aga po taampon ko kat kastan ti tratom kan kuana? Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado, tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Taipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, taisakit mo jay saan mo akapkapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko. Ethan, kan Claire. Nagkuyo kayo, mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Apay, gapotag kuyog, agtarayan. Sa dino kumangay ti papanan nyo.
Alangan mat nga iji pagadalan. Saan mat apapil ti awit yo? No di kat dadakkel abag. Kwa, adabakan ti atrabaho iti pagtrab-trabahwak. Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya? Adayon samot ti pagtrab-trabahwam iti pagadadalak. Imbagkan ka, tagad-adal ka, Sarah. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy mi ti panagadal mi. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayon. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay kadian naliday kayaw, sir. Apay nga inawis na dito ibar. Ada nakadamagak. Ama sigug kano idi ti ex ko. Idi pinagsina na kami. Amuyo ka day, no ayan na, sir. Saan ko nga mo? Ayan nga tati anak mi. Kaya't ko ang makita. Kaya't yung ka day, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Wan man, Conrad. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samet alupas. Anya ka diti probinsya na JX yaw, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga da ito eh? Makareng-reng amintingiwat na ko eh. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Sika ka din day ta, Sarah. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Uwan, nana. Ijay syudad ti pagadadalak. Wan gayam, nana. Nasabat ko mataisan kan Claire. Mapanda ka no ijay syudad. Itarayan dalang ti trabaho da dito'y away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, nana? Amok pa yun ka dagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Adda ka ti suron mo iti anak ni manang mo, nana? Saan ko akanakan da jay? Anya ti kayat mo asawan, nana? Apay nga inuar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kahit asawan day toy. Adda nakadamagak. Ama sikog kano gayam idi pinagsina da kami. Kaya't ko ang makita ti anak mi. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita? Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngamsaan mat amabalin. Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Katapno saan ka mainsulto ako nam? Saan nga minatila damdamagam nga awan kay saskan na? Makapawan ganas, peste! Saan lang asikati kasta tirik nana? Uray siyak. Awan matan ganas ko. Ingka pa'y agpa-picture. Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasan ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabit man lang. Addan sa picture ko dito wallet ko. Kita no adda. Tapno uray saan ako nagpa-picture. Agawaam nga rod. Tamapantan. Eh, nasingpat ka diti amom iti restaurant apang isarkam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusing artingiwat na. Kan kanayon anak nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tanong ka na yun. Ay, talaga ang makapa-stress ti galad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kong tinagan kun address ta eksyaw. Nasayatong kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Kunamot ti kinatulag ko, amapan ka no iti address nga intad ko. Mabiit siguro amaamuan no ayan ti eksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no agreport ti detective. Sayang na ayat. Pinagsina dagiti naganak kada kami. Impasawa dakit din iti babaya Lopez. Uray ko ma,
no nasaya ti ugali na. Sir, kasano anaam mo yung teeksiyaw? Agkadalan kami idi. High school kami pailaang idi. Ket nagayan ayat kamin. Sigurado nga rod, sakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami ang nasakit tinakam na. Naging inarakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula ito? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka di. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Ang paisuman ti bagbagak. Apay ana nagsanti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na kan ka. Manipod adda day jeng ubing. Isun tinapatpatagkan ka ngam iti siyak akabsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idiawan pa'y day jeng ubing. Siyak aming ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Kwa, sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko ma. Tada iti sidong ti apo. Kaasimat ti ay ayatek. Lading itaktiin report ni detective, sir. Makipagrik na ak. Agyamanak. Nasaan da ito anamuak. Kat, ayan nga ti anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na nga tan. Masapul asapulak ti anak ko. Iso ti mang tawid iti sanikwak. Iso ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayan ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kini Ethan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana idi ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laang ti katakunay-nay na. Isu nga, di nagsakit. Siyak laang ti kadwana. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay ang ti anak na. Nagkariak mo't asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangpet ka dito'y away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito ka pa'y, taibagak kami sir dita opisina na, nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Roar. Urayik arumar ka. Nganyati ko na ni boss. O sige, di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na katsagay sa. Ingka nga roden. Urayan ka arumar. Panawan ka pa'y nga ro dito'y Paunagan ka no ibagan ni sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na nga eh. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagam. Takasaritak no kabalan na mutlang ti agtrabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga roden. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabak laeng. Etan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yo, sir? Ha? Anya ti apelyadom? Anya tinagantinam? Apay ka di, sir. Iawat mo ti bayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak, tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen,
Tituloy te serye tayo italawas ang napaulwan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina ida ti dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akayan ayat ni Salvador. Impampun na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayagayam na pimusay ti ex na. Iti may isang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador, iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti apelyedom. Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo ti bayo datam. Iyawat mo adagos kanyak ti bayo daytam. Adtoy, sir. Sana mayos ti apelyedom. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli Mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Oh, kasta ka di. Kunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yon. Mabalinda ka panawan dito yung opisinak. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan ditoy? Please, sir. Sige. Mangrugiitan. Isurum no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas dyan ti reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat nga rod. Uray siya. Naklaatak. Tsak mailadawan ti rupa na. Apaman ang nakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan apelyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinatao. Sikat ti makasungbat dita. Wano, ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Idi nakita nak. Madamag ko man gayam. Nakitam ka din ni tatang mo? Saan? Kunamat ni nanang. Anatayin ni tatang, idi ubingat pa'y. Sir, anya ka di day takit kita, takas la mariribukan ka. Dahito man kaskastra ka, janitor. Kaing ingas launay day di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. Ato iti bayo dayta na. Kitaan tiladawan na. Kaing ingas day di Eli. Nataer abaraw. Sa bali mat ti apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele, ako nayaw. Idin to tak klaver mat day tawi. Kanayon mo man asiputan day ti abaro. Apay akas to'y ti mariknak. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Ngamawan pangipagbagam. Diyak kayat amaamuanda. Apas pasiputak kan kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir, inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na.
Kagap-gapo na kano, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagumaak, sir. Ha? Di nakawagan iti sir. Manong langin. May sakmat nga empleyado dito, oy. Siya ti makannawan ni sir. Nabayagak nga minun dito, oy. Kasta ka di, manong? Sapay ko ma, tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadiagad adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau? Jak pa'y nakita ti amak, sir. Bubingak pa'y kano, idinatay. Ay katinam ay. Anya mo ti trabaho na? Manalon kami, sir. Yan, basit lang ti taltalunan mi. Iso nga mayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tatisaan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing nga rod no kasta. Gamsiputam latta. Nupod numat lang ti pagbagana. Ay, sir. Kayat yu kaday. Tadamapan ijay ilid nga agimbistiga. Sige. Ngem masapul asan da ngagpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan nga dagim imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar da itan. Masapul asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da itan. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jay. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Uy, manong, agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y idi elementarya kan high school. Ay, at damot kat barkada ki Jay Santa Ines a baryoyaw. Ang mga no inakmat pat pasyar to Jay. Ay, kasta ka di, manong? Bakit am tumot nga ron ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaang mat iti bus stop, manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkadak. Sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kaw. Uwan, manong. Itakadilaan nga mapan kayo, ijay? Uwan, ading kaw. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa tino ka di abanda ti papanan nyo? Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti Ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti Ayanda. Itibatog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaroba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti isan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwang. Nagtaray? Agayan ayat da ka day. Saan ko nga amuman kadagi iti adwa? Nagkuyog da pimmanaw. Amang ano nagtaray da? Sino nga tagi nagdamag may papan kadakler kan Ethan? Apay, anya ka di ti dinamag da. No asino ka no ti akin anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di ti nagdamagan da. Una, idikuan, nagpadaya damot. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Jakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitan. Imbagak mat ajak amo. Tasimangpet ka nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagak latang rod asimangpet ka idi nga adda ubam nga ubing. Anya ka di ti pakakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo.
Anya ka di ti pakasik naram no bisyak. Di ka matiramraman ah. Inta ko mamat agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingka no kayat mo. Itad ko ti masapol mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka dayta. Ado ti as asikaswag. No kayat mo. I-process mo ti papeles mong aktor. Ada ka di kaduam ng aktor. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo't dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyog na. Imbagdag iti amigam, tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dang aktor, mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta akaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagaan tirik na kenkwan. Iliw ko lang siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadana ditoy. Nagagat kan nasingpatmat ni Ethan. Sa anak-anak kamali ang nangalakan ko na. Numakaadal, agbaliw mo tibiyag da nga gina. Saan ka no anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na ka no iti kinabalasang ni Ethan. Kaslamat lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Tasan kami pa'y nagkalay sa idinasikogak. Sir, kasano tayo itaas sa polan ti anak yaw? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapol? Sapay ko ma, tamasarakan da. Apay analiday kay tamanang. Adda ka di parikot. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga tangaw may pumasyar mat dito'y away? Adday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa kamot ngamin, tapno maadaan kamot iti anak. Ang sino ko mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang. No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae kamot. Manging insulto ka di. Tagpay sumat. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, di ta ka pa'y dadapapanak. Na, pimanawan ti kapsat ko. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidam na tirabaw ti dakkel abato, nana. Adda na bang panunutok? Mapan ka di jay syudad. Una, nana, adaming klase mi inton bigan. Makitkitam ka di daitan kan Claire ijay syudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nga agadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindinadan adwa ah. Dayta mo ti atap ko. Tanaa si dagda iti tunggal maysa. Ang mga nunton sumangput na. Kat masikugan ni Claire. Kasta mo ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsasarek. Umanay nga ta ti urnong ta? Di uray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kidawon ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase. Kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta. Ang mga no di na kayat ngay. Padasan ta ang makisarita ah. No di na kayat, di pasensya. Inton sumarnulaangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manen ti panagadal ta. Kapilitan ah, no saan nga umanugot ni boss. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Met. Mailiwak, anak ko. May kawak iti kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, Nanang. Inton makahalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon abulan mo dita. Kaya't ko nga agawid ka pa'y kumaa. Wan, Nanang. Nagtulag kami kinikler nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano mapanag-enroll, anak?
Into numaya pa nag-enroll ko mananang. Oray saan ko nga enroll amin na subjects ko. Ininutak, tapno makalpasak nang. Uray ka di mat ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wala nang, aggidan kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tapno agkadalan kami adwa. Ada-kada kayo dayta. Agsingsingpad kayo nga rood tapno makaturpos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sir. Bareng palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na tanga ta? Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Mabit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawan ni Sir. Ang mga no isukit di agyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko ng maestrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador iti nakita na ni Ethan. Kaingingas ngamin, ta ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda atap na, nga iso ti anak da iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Toryo kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdandan na dagitoy ijay syudad. Iti may sangal daw a panagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid daon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da, kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta, ti kunkunak nga asawa ni Sir. Ang mga no isukit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko ng mga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni sir. Sapay ko maata saan? Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali a negosyo da. Ay, kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga ammo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasamak. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni sir. Adda pa'y pribado a bangko da. Adda iti tenga ti syudad. Baknang da nga rod no kasta. Wan, Ethan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupes ka no ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasat a baknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kaano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay, ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga mintyas asikaswam? Makita kat, kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka, makumikom ka iti banag, adyak maawatan. Kaano ka di ang sumangput ni Ethan, manang? Di na imbaga no kaano.
Mangala ka no pa iti bakasyon na. Bakasyon? Huh, kunak man no agawi din ta umay tumulong. Kasano ko maamakaadal no umay tumulong ako nam? Makadal nga ta. Ang mga no agdenden nadan kini Claire. Rason dalaang day ta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap damat ti makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang aruden ubraan na dito'y talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasken ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kayat ang pagtalunan. Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na latta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, dinapan ijay lugar mi, Manong? Mapan kayo ka di manan? Ay, saan ading ko? At dalain na si Kasumi dito'y iriyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar mi, Manong? Awan, ading ko. Nabayagayam nga awan da ijay. So, manaw kami matlang nga dagos. Kasta ka di? Amamuyo mat ni Claire? Kasanong amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrab-trabahuan na eh. Uray ka din ni Ethan? Kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, iwan. Lasingpot dagi di akatrabahuak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mo, Sarah. Apay ko maasabali, Nana. Basit ka lang arudang. Dumakdakkel mo ti tiyan mo. Kas kamalatay tukak nga awagan dan iti batog. Ni Nana man, imbaga natipod no. Naman, pangasiman tatulungan na, Nana. Uri ikan kanto iti kwarta na natulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakkel ti parikot ko, Nana. Diyak matin makita ti tao, anak kasikog kanya. Ay sus. Naspak kang arudan ano kasta. Amo ka di dagiti dadakkel mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti tsura. Masikog mo't gayam ni Sarah. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga naken ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire nga isumat gayam ti adda aramid na. Ang mga nointon sumangpot ni Claire kat adan sarsarunwan na tambor. Apay kumaday ta atambor. Nakkel ti tiyan nati kayat kosawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mat makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket addaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tama panagayam ijay Hong Kong ni Ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni Sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni Sir. Wan, kasarita takalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito restaurant. Lumabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malan. Iturturad ta ama pang ibaga ka ni Sir. Sana bali, tapumanaw ni Ma'am. Masiguradong adi na kayat day, Chay. Apay nga ta kabutang ko numingmingmingan nak di asawa ni Sir. Ha? Apay, kumilaw ka di, ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kasla pa nagkita kat pagawidin nak. Jak maawatan tirik nak. Di na ka di itulod di airport. Pasensyakan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akas na. Awan pa'y panawon mo kanyak nga asawam. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudakan ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalay saan. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kayat yo. No amukla kumakastoy ti bunga ti mangpilit iti lalaki. Huh, peste.
Mas dawakan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait? Ita ti flight ni ma'am. Di ho ka dito, loud, sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisinak. Ay, sumat kagayam Importantin sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Isu nga impaayab ti abogado kanyak. Wen, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanom no agkapsot kayon taw. Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw. No apay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasano nga tang agpaiso? Ay, uray kuma, no masarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati aramida, Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger. Ipan mo da ito'y papeles ijemay sa hotel. Wen, sir? Mabalin ka dito akid daw, sir? Anya dita? Ibagam lang. Plano may kinikler nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Adam mo kapagadalan nga da klase da. Aging ga iti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di, sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Juan, Barok. May mayat mo't lang no makaadal kayo. Ay na, agyaman kami, sir. Aginroll kami kumangamin, iti da ito'y umay apa nagsiserek. Awan parikot. Dasaya ti masakbayan ti tao, nga muna nga isakad ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal. Saan ka amaawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Siga ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagita nakaportfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akas ta ti jar mo? San ka di nga agad adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa'y itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka di? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad adal, nam apay masikog. Di na sinungbatan ti saludsod ko, no addan asawa na. Apay asabali dagdaldalos itay dito yung restaurant. Napanam ka di? Inbaunak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din nga niya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. Taagad adal kat nga rod dito yung syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Apay ngay. Sayang di pa nagadal na no si Marday. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan mat akyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok nga? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod, no addan asawa na, nang pinanawan nakit din. Di na kasi nung batan, no adda asawa na. Agsipod ta ko na yung aginroll kayo. At daitad ko kada kayo. Anya daita, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta. Anayon ti paginroll yo adwa. Gaminton makagraduar kayo. Dito yung restaurant, bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo. Dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pud na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yu. Nulakat na singpet, kan natulnog kayo. Nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amoyo, maayayo akman kada kayo adwa.
Imbag lakit din. Taim manugot ni sir na agadal ta. Nangtad pa iti kwarta. Apag nayon ta kano iti pag-enroll ta. Nagsingpot at talaga ni sir. Sayang lang. Tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Kasano nga tantisa ni Kuwada? Intundidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro. Itad da iti charity institution. Naawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga honest dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagitoy katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasano da nga tangag paiso? Anya ka diti may singasing mo kanyak eji ibagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo't. Danda ni sumangpot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat, anya ko mga iti remedyo na. Ibagam ang addan apo kuyo tatang nanang. Kunama. Masayar dalakit di. Nangruna, tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Butley. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sara amasikog. Dinamag na nga ruday to'y no addan asawa na. Ngam dinardaras ni Sara ti pimanaw. Madanagan mat ni Sara, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaad da ito'y amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Masailakit di dagiti dadakkel ko. Nangruna tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramidag. Anya pa'y ngay. Iyanak mo ah. Ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak ngamin ka ni nanang. Unay kan aya. Pinanunot mo kumaday ta. Sakbay nga inaramid mo. Kunak ngamin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige maten nana. Anya ti singasing mo nga aramidag. Awan ti amok arimedyo. Ano sam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot ita da ito eh. Anya nga tati aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naanay bagtaim may kapimbasyar dito'y balay anak. Mailiwak unayan kan ka. Uray sak nanang. Mailiwak met. Isungay ka gumaakti ng alay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabahom? Nasingpat ti boss mi nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi kano apag-enroll. Nasaya at karod ti bosi uno kasta. Wen nanang. Impalubos na pa'y abigat kami ngagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amagunod mo ti arapaap mo anak. Agyaman ako unay nanang. Ikagumak ti makaadal. Manipod imik katak iti paktorya pagtrabahwak. Idi andakan iti biyag ko. Saan akong nagtrabaho pa'y. Iso adi ka matulungan no maipapan iti kwarta.
Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y mat-report da kanyak. Ay, dayta nga ron ti paglatingitak, sir. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay. Dinamag da dagiti sigud abos iti factory. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayaw, sir? Ang mga nuad na nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakawag ka met. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano adda ka mat dito'y akaduhak. Di mo kadi kaya ti sumaruno dito'y. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apaka kumikumak. Anya nga unay ayaday ta pa ka kumikumam. Makapasurun. Ibagak man lang ang tapno agsardeng ka. Ipabpabirok ko ti anak mi iti day di Ellie nga ex ko. Daydi kunam. Natay ka din ti ex mo. Mano kanon atawan ti napalabas. Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat lagayang adinak kinaduan dito'y. Saan ko maakastoy kaliday ti biyag ko? No impaayan nak iti anak. Hindi ka man mangin insulto. Ha, jak na ko maimawawagan. Sige. Bisyak. Bye. Naimbak abigat yun, nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Ethan ang nagawin. Adakot ni Ethan. Ay, nana. Ay, amangan lumabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko ma. Anya launay ti saan nyo ang mapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi nana. Kan may sa, inton agiskwela kamin, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sarah ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi nana. Sa anak mat nga aggaganat nga agsikog. Sapay ko ma, tapumod no dayta. Ni Sarah nalaing asumaw. Ngam apay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gabo, taiso ti kinayat na, nana. Masustinir mo ka di mo't takunam, ang makalupas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni Antim at Tomboy. Adda ka di madi nga inaramid na ken ka? Kung imbaga na ngamin, nga amangan ka no kaslaakan ni Sarah nga agsikog tumat. Ha? Ay, pasensya mo ni auntie. Kas ti ugali na. Awan pa nagtalak na itipada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbiti pan nakisinong bat mo ken kuana. Saan ngagpaabak dayjay? Noan niya tirason na, isoon. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bili ni nanang, asaan ko kano atutupan. Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Ang mga no di na kang palubusan ni Boss Mingag bakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rod mang puros kadagiti natnatang tawitam. Uray dagiti prutas. Mangala ka, taikam tinasingpat abos mo. Nanang, masigurado akayat ni Boss Tiguyabano. Ken naloom apapaya. Ay uwan na barok. Nasamit dagi jay, tanaluom iti puon na. Agbati kayon dito'y balay. Isakti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaam nga rodya dakkel a basket, ta iso ti pangikabilam. Anya ka diti linaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Itagtaki ni Boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang itinaluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan ang nasamit?
Naata siguro dahi dyan na puros. Sada yung paluong. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapno laang makakwarta. Ado pa iti agtakaw gapo iti kwarta. Adamang loko, gapo iti kwarta. Ado ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Anda pa'y pobre, ano bumaknang. Dinan am-am mo, tipada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Tamok asa anak mo't bumaknang. Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nooray siya kat di nakton am-am mo. Uy, iti ka ano man. Di kanto pulos malipatan. Sikat ikapatgan iti biyag ko, Clay. Imbis nga ilagok dagiti bunga ti prutas, inalamat tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matdagi jay. Uray mula na, tasyak mo't tinagdaldalos anang gaik. Uray siya kat nagaikakmat. Saan lang matasiksik ka? Inik ka nakakaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal nakit nga road? Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. No di mo kayat ti kwarta, siya kuma at inik ka na. Saan kamot nga agrigrigan tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imat. Ay namanang, ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam matlaang iti huweteng saanan. Aramatan lang nga agadal ti kwarta na. Imbag tuan o makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros aprutas, sir. Inalayo ka di jay away dagitoy barok. Wen, sir, kapuros dagita. Naloom ijay puon na dagita. Agyaman ako na barok. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. Adaman damagyak, barok. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakaya nakam. Ay, saan ko adi na magkininanang ko, sir? Lading itak, barok. Sana rumbang adamagak da ito ikan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ak unay itiintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo di ta opisina ni sir. Diyak manam mo. Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakin ko na. Apay ka no analiday. Imbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. No amok ka no? No sa dino tinakaya nakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinanginrol kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakaya nakam. Damagak tuman ni nanang. Ngam, anya kumangay ti connection tinakaya nakam. Kan ti kinaliday ni sir. Diyak nga rod mawatan ti bagik. Kasla makarik na akmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikatipod no nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo ang legal adoption sakbay anatay ti inana. Awan. Apay na damag mo dayta. Kasla bugos nga rod a tao Taimpasurot mo iti klabier. Pinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao asan ko nga anak? Ospital ka di tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahus to ang nagsakit ti nana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakal mo. Nakita dati sikog mo. O, nana. Sinalpak kiti. Di nang randakit din. Ay sus, apay ngamin na. Agad-adal ka. Ngam sabali mo tinaramid mo. Asino nga iti saan ang makapungtot?
Sana bali tawanan sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanyak. Anya ka di timbagada kan kang. Saan ko nga ibaga? Ta saan amalamlamot ti aso? Saan da nga ibagaday jekan ka? No di mo idapinaay. Apay nga ruda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat kano matuntun ti anak yaw. Tawan kano uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli. Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay mo, amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitin nga awan na aramidan dagiti detektive sir. Sa anak nga agsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay ko tagbaligi tayaw. Nupay awan na polos record apang sapulan iti anak ko. Impasapol ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro na nga anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Ay, atap ko laang, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti inrehistro ni Eling anak na. Pudno nga ta. Nga awanan ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamak ken ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkitak ang mariribukan ti boss mi nanang. Gapo siguro tako naman nasingpat ka na kayo ken ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakayanakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakayanakak nanang. Tapay adinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Gusto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan ken Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da itoy, tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sangal daw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda itoy iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta ito itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Tapay adinamag na ken kadayta. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Gusto ka di tinangag ko. Nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak taado ti negosyo na, nanang. At dapay ka no pasdak na may sabang ko. Bak na nga rod, no kasta. Talaga bak nang nanang. Ngam sayang tawan bang tawid iti kinabak nang na.
Kayat mo asawan. Awan anak da, iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pa sapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapol na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na. Amasikog gayam ti ex na di nagsina da. Naggasa tenday tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amang ano addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day ta abanag. Pa-DNA da, nupod numat lang na iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak day ta? Ay da, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man nandito'y away, anak. Numabalin ko mamatulongak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamay-samkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas di analiday nanang. Sa dino ka di tinang birukan da iti kunkuna nga anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italang anaamuan mi. Insikreto na ka di, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan diyo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampun mo ni Ethan? Nasyak ti si ka. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang na. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng. Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod a Clavier ti apelyido na. Anya kumagarod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyedo na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro abasol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan an nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagaan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta, no kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta, rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak igay silid ko. Tapanunutak anaimbag, no niya ti mayat nga ramiden ta, manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir? Babae nga ta, wano lalaki? Doon tala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Malagip ko gayam. Apay nga addan na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adi na mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idi nagkita kayo. Hello, nakaawag ka mat. Nasarakam ka din kung kunam ang putot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasignarag? Agsipo tayo sula ang tinapatagkan ka. Di nagpaikan iti importansya. Kanayon ka nga ming agsapsapol iti banag. Nga uray si ka, kat saan mo ama ipaay. Kaya't kula ang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y, di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaan nga ada anak mo. Uray awan. Sa anak nga agsardang, aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na. Nagkapay ka
Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka? Kat mga ramat ka iti peke a tao. Amamat gayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagaken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasik nga lukuyin ni itan ngagpamarang, nga iso ti anak ti busna. Anya kumabat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulagat umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumak nang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayong manong. Mapan ka di ijay lugar ni? Kayat ko amaamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar ni. Ado nga ili ti papapanan min. Tanda nga min sapsapulan may. Ay sa tao. Kriminal ka di, manong? Asino? Taamangan na amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si Jay Lugaryo? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar mi, manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si Jay Lugaryo, saan kami nga roden ang mapanijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. Nulakat adda maibagam nga agmayos. Adda katukad na akwarta. Kayat mo asawan. Ada tangdan ko? Husto tinangagmaw. Adda itanmikan ka akas gunguna. No adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Ada ka di am-amu yung agapelyedo iti mayos? Mayos? Tapay. Ada nga mi nagsapsapol, nana. Panagunak kat detektive. Mabaling ka di nga ibagayon, no, ada? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga, Rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ang mapabasol. No detektive ti agunggun ay. Ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kaya't amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agberok ta iti tao nga agapelyedo iti mayos. Anya? Wan, agberok ta iti agapelyedo iti mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapilyedo iti agmayos. Ada detektive nga agsapsampol, nana. Ada kano tangdan no ada mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wana, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damit no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapilyedo iti mayos. Anya, taapay ba't ti agapilyedo iti mayos? Adda kanutangdan ti makasapul. Asino ko mama timangtad iti tangdan ako nam? Naamam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y ang malagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagakan kwa na. Anya nga data nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para kan kwa na laeng ti. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas at napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapana ko ni Joe nung gapo, mami. Iti ospital ijay ti pakay distinwag. Isu ti ayan ti bakante. Kaya't mo asawan, umadayo ka. Katurturpos mo iti nurse. Adayo adagos ti pagtrabahwam, iha. Aganos tayo, mami. Awan mat ngamin bakante dito eh.
Anya pa'y ngayon no di kasta. Timat kabsat mo ani ami. Dito iti ayan ti trabaho na. Ngambalog mat. Saan ang matatao dito'y balay? Napanman siguro ni balay da joy agayem mi, mami. Kanayon ijay balay tigayim mo. Imbag ka tanasing patigayim yo. Saan ang mauma kada kayo? Maramid na ngamin amin na kay kayat na balay tigayem mi, mami. Adda ngamin sadsadot day dya akasingin mo. O may laang nagsukat. Iba tinalatta tinamurngan na sa pumanaw manan. Sino ka diti agnagan iti Jeff akanayon mo akatex, ha? Apay ang pinakibyangan ti cellphone ko. Madlaw ko ngaminan na nagbalbaliw ka. Ha? Apay anak ko naman nagbaliwak. Kan, saan tapay mat nga agasawa? Amo mo't anapudnuwakan ka. Apay ayalang-aling mo ti panagayat ko kan ka. Pag ko naamat nga alang-alang ti panagayat ko kan ka, Apay nga dapay lang nalimad akatetex mo. textmate laang dayjay. Awan relasyon mi. Awan relasyon nyo kunam. Ngam nabasak dagiti text mo. Plano yu ti agkita. Text laang dayjay. Awan mali siya na. Nay, bro. Itamang pa'y nga uminom ka. Saan ka matasigod da kasta? Nasakit tinakam ko, bro. Napudno akin ni Ami. Ngam saan ang napudno kanyak. Pag kunam asan anapudnukan ka. Idinabati na ti cellphone na. Nakita ti conversation da iti textmate na. Ngagnagan iti Jeff. Amerikano ka no day jay. Inatiw na ka nga ron dayjay nga Amerikano. Arapaap sa ngamin ni Ami ti makapan di Amerika. Isuan na nga ramat iti Amerikano. Nagsakit, bro. Kasla may iwa to'y pusok. Bro, ano pa hindi ta babae? Makasarak kan to iti mapagkalkan a babae. Iso lang ti babae nga pitpitik ti pusok. Ita lang dayta. Di kagdanag, bro. Aglabas to dayta, asakit ang marikriknam. Saan ka din ngayon bagam ang makastrag ka iti asidad nga ospital ditoy, friend? Kastamot ti amo, friend. Ngam adamot insarat ti head nurse akabagyan na. Nayaw awan tinamnama. Sayang ang arod. Kasapulan nga mapan kaagaplay iti sa baning nga ospital. Imbag pa'y ni Ivy akasingin mo Taadan trabaho na akas may sa nurse. Ngam adayo, kaijay pa'y ulongga po. Kasano ka di anaamon na nga adabakan te ijay? Nakita nan sa kana iti online. Pinadas na kat napagasatan mo. Padasak man gayam nga awagan ti kasingin mo. Wala saan, padasak mo ti agbirok babaen iti online. Dito'y kuman asidag ti pakasara kami ti trabaho. Tapno saan ta nga agin na dayo. Hello, friend. Kumusta ka ditan? Oh, sige matgayan, friend. Nasayatak mo dito'y. Imbag tayo mawag ka. Ha? Apay na imawag Agkasapulan da iti nurse dito'y ayan ko nga ospital. Nag-resign nga minti daduma ta napanday dya abroad. Kasta ka di? Umayak mat nga rodita. Sige, basta aglugan ka iti bus, ta sabatan ka di terminal. O sige, itamot laang. Agim paki akta umayak dita. Amangan no adda pa'y makauna. Sayang tigundaway. Darasam nga ruhat tapno masabat ka. Ada nga min duty kinto na rabii. Areglado gayam. Bye. See you. Apay anak kayong pake ka? Papanam? Adda ka no ba kante iji ospital nga ayan ni Ivy? Mapanak ijay ayan na. Barang makatrabaho akmatan. Ha? Panawan nak dito'y? Hay, saan ako na makaumay diti balayo? Tawan ka matan. Mabalin mo lang tamat ti umay. Taadamat ni mami dito'y. Sikat ti makagapo no apay nga umayak dito'y. Ngam pumanaw ka matan. Ay napasensya kan gayam. No ijay ti pakasarakak iti trabaho. Ano sakti mapan ijay. Sige, agawidak na rudoy.
ni. Pimanaw matan. Uray intulod nakla kumamat ijay pagurayan itibus. O, apa na karupangat ka asimangpat, ana? Masurunak iti kasingin ko. Apa ya kasuron mo ti kapsat mo? Kasano? Inawis na ni Joy, ijayan na. Siya kung tinawanan iti gayam ditoy. Nukasta, napanmat ni Joy, ija ulong ka po. Maragsakan kayo, taadan kadwa ni Ivy? Talaga akay kaya tsuday dyan nga Ivy ngam siya. Saan mat nga iti kasta, anak? Amumat nga agmay-may sa ni Ivy ijay. Idinto tadwata dito eh. Ngam duma ti gayam, mami. Awanan ni Joy iti balayda, akanayon ko apapapanan. Imbag tada ka dito terminal, friend. Saan ka di nga imbagak nga orayan ka? Intan, taipakadak ka ni Nana Lolita nga da ka akadwak iti kwarto nga abangat. Maala ako nga tamot iti pagtrabaho ng ospital. Masigurado tagkasapulan da iti nurse. Kasarita to the head nurse. Tanalakamat akasarsarita. Ngam amo, kaslaman nga sakit tinakam ni Ami iti mayak dito. Ha? Takpay mat. Saan ka nun amakapan iti banay? Tawa na. Pasensya mo ti kasingin ko. Talaga akas dyan na. Di na maawatan ti sitwasyon ti pada na a tao. Dakil tinagdumaan nyo. Agsaksakit tinakam ti boyfriend na. Taadda ka na sa bali aka-textmate na. Ngam di da pa'y mat nagkita. Ada ka ni boyfriend na? Saan ko nga mo day May isa nga empleyado iti bangko. Dahito ti bagbagak kakadwak iti ababanga ka kwarto na. Babae mo't gayam ti ibagbagam nga umay akasilid mo, balasan ko. Alangan mo't alalaki na. Kit balasang akpay mat. Impagarog ko nga asawam ti ibagbagam asumangpat akadwam. May samat a nurse na. Mapanag-apply ti pagtrabaho. Nasayaan mo't garod, tapno adakadwam. Nang rona no para rabii ka. Wan nana, nasingad agayem ko. Iso nga idi ada nag-resign a nurse. Imbagak nga umay mat dito eh. Sige garod balasan ka. Malayo nagyo ti gargartyaw. Tapno makaina na kayo mat. Adayon sapay tinagapuan na nagbiyahe day takadwam. Agyaman kami nana. Sige nga Rod, patuloyin men. Hello? Asino ka di daytoy? Ni Jeff daytoy. Oh, amumot gayam ti agiloko. Apay nga iti chat kat panay ti English mo. Sinursorok ti Ilocano. Tapno sana ka mayawawan dito Pilipinas. Imbag man, bilibak mat, iti kinaparkak mo nakasuro iti pagsasao nga Iloko. Nabayag ako dito Pilipinas. Taga dito itinak. Tila nga ti Amerikano. Kastagayam. Kaya't mo kadimat agyan dito Pilipinas? Wen, kaya't kau. Isuwa nakikahiyamakan ka. Iti nakita ti profile mo. Kinayat ko ti makikahiyamakan ka. Ngam, apay nga awan ladawan mo iti profile mo. Di kagdanag. Agkita tanto matlang iti personal. O sige, orayat to nga rod, day tagundaway. Textmate mo ka di day, Joy, anak. Ha? Dumdumngag kayo iti saritaan mi, mami? Naka-loudspeaker kami. Dakas ka di numangag ko ti panakisaritam iti cellphone. Kasano, no sikreto, ti pagsarsaritaan mi. Sa anak mo't asabali at tao. Inanak mo't. Rumbang ka di apati love life, kat pakibiyangan nyo, mami? Ibalakad ko laang asaan ka kung mga agdardarasutos. Ang makirelasyon iti saan mo pa'y ngamam mo, anak ko. Mabalin ko nga aramato ni Jeff. Tapno makapanak iti Amerika, mami. Ngam saan anasaya at ang mga ramat kay ti sabali at tao. Tapno magunod mo ti anyaman nga arapaap mo. Awan ti opisina ita, anak. Papanong ka di?
Ay, maboring ak dito'y balay, mami. Mga wisak man, iti kadwa ka mapanagpasya. Asino ti awisam? Awan mat ni Joy. Day tangarod ti pakasurunak ka ni Ivy. No di na inawis ni Joy, ad ako makadkadwak dito'y. Ay na anak ko, saan mo ko maapagladingitan dayta? Trabaho tinapanan ti kayem mo, Joy. Adamot mabalin na pagtrabahuan dito'y. Saan ka di? Ngawan ka no ti bakante at trabaho dito eh. Addan to Adumot ti ospital iti asideg. Nabayag samot ang nag-apply. Ngam di na maigasatan. Basta, nalidayak iti panagmaymaysak dito'y. Kat basol da ito'y ni Ivy. Nakaawag ka matami. Awan ka doon kagpasya. Umay na kumadagasan. O sige, umayak dita. Urayan ka kadi dito'y. Wano agkita talaangan iti restaurant. O sige, iti restaurant lang nga rodan. Ibagam na niya restaurant ti pagsinarakan ta. Di, iti sigo da pagpapananta a restaurant. Okay, aginuray ta nga ro DJ. Bye. At damang libre iti restaurant. Uy, bro. Simaranta ka man tita. Mayat sakat ti pagnama. Inawagan nak ni Ami. Ag-date kami. Isumot lagayam. Akas lain mungar ka analaylay aruot, bro. Kunak ngamin no insukat na kon, bro. Balakad lang, bro. Kita, tamang anwar aramatan na kalaang dayjay. Anya ti kayat mo asawan, bro. Kwa, bro. Tikayat ko asawan. Agridam ka. Amanga nudwa kayo matitibiyag na. Saan mo't siguro, bro? O sige, inakon. Ay, kaasimot tigayim ko. Madlaw ko, asaan anapod nun ni Ami kinkwana. Di na pa'y lakat isukat. Adang kamot gayang dito yan. Nag-order ka ko man Diyak ka muna niya ti kayat mo. Iso nga inuray ka. Sika, anya ti kayat mo. No niya ti kayat mo. Isumatin ti kayat ko. Ay, awan namin ti kadwak agpasya. Tawan ni Joy. Napanan na ka di. Paapay ako nang nawan. Inawis ti salbag akabsat ko. Ha? At nakabsat mo? Italangan na ibagama. Yan, apay asalbag ako nam kankwana. Saan mo nga amuan? Tamaasarak lang kankwana. Ne, apay akasurun mo ti kabsat mo. Saan ka di nga imbagak? Asaan mo nga amuan no apay? Nabayag kasitin na dita nagpasyag dito'y parke. Nabit pa dyan umay mi dito'y ka ni Joy. Kasta ka di. Apay adidak inawis. Mabit lang Kita at man o sino ti umaw-awa? Apay adi mo sunggatan. Wrong number siguro. Ni Jeff ti umaw-awak. Wrong number? Kasta ya. Well, ala, agawitan Kevin. Bigla sumakit ti ulo. O sige, itulot ka ni balay Saan Ibalugan na klangan iti taxi. Apaman na makadano na ki balay. Iturog ko. Ay, napuyatan nak namin iti rabi. Iso akas to iti mariklik nak ita. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan.
Ti napalabas, singin daami kan Ivy, may sa honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, ngam ni Ami, akasingin na. At damat kaayan ayat ni Ami ani Kevin. Ngam at damanan sa bali akatetex meet na. Iti may sangal daw. Inawagan ni Ami ni Kevin, tapno agpasyar kan manganda itirwar. Kabayatan ti panagpasyar da, imawag ni Jeff, kan ni Ami. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kevin, agawit tan. Bigla sing makiti ulo. Ha? Itulod ka na balayo. Saanan? Ipalugan naklangan iti taxi. Inak maturog. Napuyatan nak namin idirabi. O sige nga, Rod. Mangparak iti taksi a pagluganan. Sige man nga, Rod. Baliwan tantulangan ti agpasyar. Into naman trabaho tayo. Inta man na nagpasyar, ha? Ne, ada sumungad a taxi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Imawag kita ngam di mo magsiyong batan. Kuwang amin. Ada iti bag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangpot ko ngamin. Kano ta ka di nga kita? Ibagam kaniya ti hustong address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo tong road no kaanaw. Okay. Mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to laingan. Sana balay tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Ron. Ne, nagbit ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nagdate. Adda ka na dagos. Idadda kami di park. Anday mawag kan kwa na. Hindi kon. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawit, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nagdate. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod kat, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyar kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaan tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Tamangan, nuar aramatan na kalaan. Kunak numayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagdua-dua na tigtignay na. Kaslad da pa kariripo ka, manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate ko agkita kami, Mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mo't no aday limlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka din aglimod dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No adda man nagilibad, adamat saan? Ay, anya nga tati aramidak. Magagaran akmatan ang makakita ka ni Jeff, Mami. Ulitak ngay balakad kan ka. Saan ka ngagdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am mo di tao. Aramatak laang mat, tapno makadano na ki Amerika. Kas nakun-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man? Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahong dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan na kisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kanti head nurse dita? Wan, isong tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita? Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amon, makipagkita ka nun kanyak di textmate ko. Kat,
ni Kevin. Kaasim mo. Kevin lata di reserba. Ay na, maditikas na gayam. Daytan tay ibagbagada a doble cara. Saan kami pa'y mo't nag-asawa ka ni Kevin? Uray pay! Minsan at amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Wen nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Oray siya kadyak matam mo. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno nga ta, day ta nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna ka ni di Amerikano, nga agkita dantulaang kano. Kasla damading agparparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jack namin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam? Apay, ipalubos ko ket din amay sagmakak? Ibalakad ko kumati aramidan. Inton madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pay ti nagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulang taday ta iti umno a panawan ken gundaway. Ket, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, ngumayat matlaan? Saan ka ko mga umuna iti pagkitaan niyo? Anya ti kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no adda kadwana. Anya? Ne. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko niya ami arumwar kamin to. Ito nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibagati may sa ka-opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Ay, no kayat mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Diyak kayat aman na yun ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tama nga no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, tika textmate na. Paliiwak, noon niya ti aramidan da. Atakin ka dayta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo, gayam. Saan ko analagip? Anyan to nga ta ti resulta ti panagkita da? Padasat nga awagan ninton madamdama. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot kadatan. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw ko nga da pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto taawan na riknak akas na kababalin na. Oray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akas tati kinadungo na kanya. Oray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang terknak. Awagak ti may sakadag iti gayam na. Tandamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga imbagana? Ay. Saan ka di nga imbagana idi ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant dito, Masigurado nga iti asidad ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak a makakita. Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko mati maganap mo, bro.
Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamat. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tanto matlain. Saan? Di tangarong dagpadlaw. Tapno sanda tamadlaw. Dito'y a restaurant tinagtulagan ni kanidje. Agtugawa kiti igid. Tapno makitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yellow at t-shirt ang nagtulagan mi nga isuot ko. Ikatagtulangan ti jacket ko, apaman ang makitak ni Jen. Sa anak pinagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok at akabigbigan na kanya. Inton makitak nga adda sumret nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon ako kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kaya't makita ti ibagbaga ng Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapusom, bro. Awatam akas di ti ugali ti kayanayat mo. Saan napudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga agkita daki ni Jeff. Agpakita man kadakwada. Kasta ti lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabalan na timang loko. Oh, kabalan mat. Jak kayat ti mangloko. Tajak mat kayat ti maloko. Ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka di ti oras ti trabaho yung itababalasag. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi, tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa itirabi eh. Agkuyog kayo amapan iti ospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayip mo, balasag ko. Wala na. Talaga na singpet. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Ape adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sabali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka di ti simrot iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo man. Day nga tati kasinarak ni Ami. Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro man. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandanisan alumbot iti basit arwangan. Ne, tao. Inroar mo ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Inroar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Kan, duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insipro ti jacket na. Tapno saan makita ti t-shirt na. Ti Makdar, kat dinardaras na ti rimwar. Saan matgayam ako raw? Negro matgayam. Ami, mabit lang. Agawid ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa, saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka, no di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag na awit ko. Ano kasta? Umunag ta, tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Asino ti kadwang? Kadwak itay ni Mark. At dan dita unek. Amay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, met? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din ay ti sa balilaangan a restaurant ti papanan tayo? Ang kasanon ni Mark idiwanag. Amang ano naka-orderen? Ni, Ami! Hapay nga pinalawang ti butang ridya unag. Pinakaniba nga, nga adda ka dito ruwar. Anya ka din isasawa mo?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ivy, itinadamag na ang makisinarak ti kabsat na, iti ka-textmate na. Binalakadan na nga ron ti kabsat na, babaan iti panagsarita da, iti cellphone. Iti panagkita da ami, iti restaurant. Saan ang nagpadlaw da ito'y, idi nakita na, ti ka-textmate na. Kat dinardaras na, ti rimwar, iti restaurant. Papagayam, denggan ti tuloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ami, apay nanawam ti butang nga ridya unag. Inak ka di baga, ngada ka dito ruwar. Anya ka dito sasawa mo. Makakatawak lang, ami. Impagarop mo ang white American. Angam saan mat? Black American. Angam swerte. Tanagdakkel. Kan butangar. Man mga 30 kilos na dayjay. Awan amo kiti bagbagan. Ha? Di ka kayo man laangan. Oy! Ami! Ang mga ano ti kwarta na dayjay! Nabsog ti bulsana! Guston bro, nasa ilaga po iting bagan. Pasensya kan bro. Diyak ngamin kayat ti kababalin ni Ami. Nusyak ti kayan ayat na. Nabayagan nga insurat ko. Saan ka di nga ita, ti panagkita yu iti kunkunam aka-textmate mo, anak? Ay, nakita ko. Ngam sana ka nagpadlaw, mami. Masurunak lang. Anya ti kasuron mo? Ay nga, saan mat gayam apuraw? May samot gayam a Black American. Kan nagdakkel ti bagina. Anya? Saan apuraw akas iti impagarup mo? Ay, wan mami, makapadismaya ti nakita. Dinardaras kon ati pimanaw. Ngam, tidakas. Anya tidakas ako nam. Apay nga da ijay da Kevin kan Mark. Sino dagita a Kevin kan Mark? Di boyfriend ko, kan tigayam na, mami. Anya? At the boyfriend mo, ngam di mo imbagbaga. Apay nga rod, anak isinarak kay ti sabali. Hello, Mami. Kumusta kayong dita? Nasaya at mo't anak ko. Ngam ti kapsat mo, masursuron. Sino ti kasuron na, Mami? Nakipagkita iti ka-textmate na. Masursuron asimangpet. Saan nga Amerikano apuraw? No diket Amerikano anangisit. Anya? Ket, anya ti resulta ti panagkita da, Mami? Imo na ti kabsat mo iti restaurant. Idi mawag ti lalaki. Saan ang nagpadlaw nga imo na? Idi nakita na tinangawag kan kwa na. Pimanaw ka no adakos. Nasaya at mat, tay naramid na tinsingasing ko. Asaan nga agpadlaw adagos? Kaya't mo asawan. Insurom daramidan na, anak. Saan ko ngamin akayat amay sagmak ti kabsat ko, Mami? Makakatawa ang itimbag ang inaramid ni Ami iti ka-textmate na. Uray siyak mat. Makaisa makidimbaga ni Mami. Uray siya. Diyak ni namnama a Black American gayam ti lalaki.
Ngam ti nakadismayaan ka no ti kabsat ko. Ti bagi ti lalaki. Apay? Kasla ilipante ka no. Nagdakkel ka nalukmag. Kasla ka no wrestler. Ay, isumat lagayam adina kayat nga video call da. Kaya't na nga ilimad ti itsura na. Agpay sa ti pagsasao, nga awan tiyag na nayon, apalimad. Uy! Si kamot ti masabat ko, ami. Adda ka din nakakatkatawa iti panagsabat ta. Ah? Malagip ko lang. Doon niya ti itsura yo, nuda kayo ka ni Jeff. Nakutong ka. E din to tahigante ni Jeff. Di nakman katawaan. Alam sa bagay, ang mga nubak ng DJ a Black American. Pag ko naamot abak nang, Ano siguro ti maigatang na itikanan na? Isu akas jay ti pamagina. Sige Ditakan, tada pa importante apa panaka. timanaw akas ada pa ng lais na kanya. Amangan no agpay sumot abak nang dayjay adje. Amangan no kaguran ako ni Kevin. Kadwa na gayam ni Mark idi ije restaurant. No agpay sa abak nang ni Jeff, ako na ni Mark. Matulungan na karod ang makapan ije Amerika. Awagak man keti. Agpambarak no apay nga awanak iti pagkitaan mi kuma. Aramatak ni Jeff. Tapno magunod ko ti arapaap ko ang makapan ijay Amerika. Hello, Jeff? Imawag ka, Matt. Apay ngawan ka, iti pagsinarakan ta ko ma. Pasensya kan. Adaming emergency ang napasamak. No kayat mo di agkita taitan iti pareho a restaurant. Pudno ka di, nagpakita ka, no mapana ka jay. Wan, agpayso ti bagbagak. Kan sorry. Ada lang amin emergency ang napasamak. Iso ajak na kaumay iti pagsinarakan ta. Okay. Inak nga rudan, iti pagsinarakan ta. Uray siya. Agrobwatak mo tan tamapanakon. Agin noray ta ijay ha? Nakabado ak iti green at t-shirt. Kan maong pants. Nakatugaw ti kasla mo tangal kan nagdakkel a tao. Kasla, gulayat. Idinto ta siyak, nagbasitak. Asit kakman. Hello, Jeff? Siyak ni Ami. Oh, Ami. Nagpintas ka gayam. Come on. Take your seat. Please. Oh my God. Agyaman na, Jeff. Nasimpat samot deto'y abutangal. Kunag no saan ka manen nga umay. Damagat man no. Sa dino apagiliang tinagapuan. California, USA. Kung naman nabayak ka dito kan bilibak tamom ti ag-iloko. Ilocana ti inak. Isumat lagayam. Kaano ka kading agsubli di Amerika? Agyan kami pa'y dito eh. Diyak pa mo no kaano ka makasubli. Mabalin ka di akanayon tangag sinara. Wan, basta awan trabaho. May saak namin nga empleyado, Jeff. Bro, mayalis na gayam iti destino. Kasla kayat kumantan nga umalis ta iti trabaho, bro. Ne. Naliday ka, bro. Ada ka di maitulong ko. Into nadatan ije pakayalisan ta. Barang malipatak ni Ami. Nakitak ida iti dayja anegro. Agkibkibin damatan. Kawatan, nga da relasyon da. Agad, nakita da ka kade. Diyak amo no nakita dak. Si Miyasyak adagos iti dalan. Idi nakita kida. Lipatan mo day jay a babae, bro. Makasarak kan to iti maikarikan ka.
Nagrigat ko nga rod amalipatan ti babae nga ay ayatek, bro. Kastapay ita, tasadiwa ti sugat. Ngumdumtang ti panawen, ngagbalintulangan na piglat. Sige, bro. Ikarigatak alipaten ni Ami. Iti branch ti kumpanya di ulongga po kano ti pakayalisan ta, bro. Nasayat met. Barang makalipat at no saan ko na makikita tinang sugat iti pusok. Ay, malagip ko man gayam, bro. Saan ka di sa kanyak? Nga day Amerika ti dadakkel mo? Uwan, bro. So magmamanon atawan day jay. Awan ka di mat plano masumurot ijay. Adda. Ngamga po tadyak kaya tapanawan ni Ami. Sana kasi murot kadakwada. Anya nga ta, no padasan taman matimapan ijay. Sika man. Padasan tama trabaho di Amerika. Katuna, ket agbirok taman mat iti Amerikana. Uray na tay tayag da, ngamda ta. Adang plano mi ka ni Jeff nga agkalaysa, mami. Rumbang lang nga agkalaysa kayon. Tagdadaksin ka na ko na. Apaya di mo pa'y inuray ang nagkalaysa kayo. Sakbay ang nagsikog ka. Isungarod nga agkalaysa kamin. Saan kami ko mga agkalaysa? Kasanungay ang maisurot na kidya Amerika. No saan kami nga agkalaysa? Teka di ipapan mo ija Amerika ti makagapo. No apay-apay kalaysa ka kinitya. Isu ti numero 1 ang makagapo, mami. Ay, oo na yun, anak ko. Pinagbalin mo nga ay ayang tinakirelasyon. Intorturad ko lang, mami. No makapanak lakit di Amerika. Jack lamon. Anya ti kayat mo asawan. Anya pa'y nay, no di, goodbye, Jeff. Adda kanulugan ti kumpanya, amang itulod kadatay jay branch ti kumpanya jay ulongga po. Inta pa alaan dagi ti gargaret tay. Agkita tay iti garahe ti kumpanya, bro. Makapasyar ta addi na oras jay ulongga po. Imbaga, tadata tinadutukan iti branch ti kumpanya jay. Makadayo tamatlaangan dito eh. Oo. Aglidahi ka man ako nakon. Agragsak kakit di, tasabalin ti pagtrabahuan ta. Lipata mo ni Ami. Makakita kanto, kunak manen. Wen, bro. Ikagumakalipatan. Kasta, di mo laglagitan da jay nga Ami. Itanam mo itilipat. Ala, inta nga roden alaan dagiti gargarta. Tapno saan kayo amarigatan, ilakam kayo iti pangal daw no ada jotiyo. Sana bale, saan na nangina ti singgir ko. Mayat day ta na panunot yun, nana. Nalakla ka, ngamtiin kayo pa'y mga ije restaurant. Total, asidag mo ti ospital ditoy. Alaman nga rod, nana. Nagninang agpayso tinaluto amakan iti kantin ti ospital. Dayta nga ron tinangag ka. Nangina ka no. Wen, nana. Imbag ta na panunot yun, dayta. Mabalin ko nga awisan ti kadwak nga empleyado nga umaymat mangan ditoy, nana. Sige, balasak ka. Saan na bale? Taada kadwak apara luto. Agnegosyo kami man maut. Nalawang agpayso ditoy apanganan dagiti mayat amangan, nana. Pagbalinan nyo kit di akantin da itoy. Ado mati empleyado nga umay mangan no nalakatila ko yung. Unsa nga agpaysaw, balasan ka. Imawag itay ni mami. Agkalaysa ka nun ni Ami. Makikalaysan ti kapsat mo. Ngam awan pa'y kaayan-ayat mo. Madanon tulat ta day tagayam. Ay, kapilitan nga aglive ta. Tapno madarayan ta ti kalaysan ni Ami. When agayam, mangi-file tan iti live ta. Uray ta sumagmamanolang mat nga aldaw. Sapay medyo nasakit tinakam ni Ami. Idi nagrobatak nga umay dito eh. Napunas siguro ti sakit tinakam na, friend. Awan pagdanagam. Inton malpas ti kalaysan ha. Agsublita manen adagos dito eh. Kapilitan ta dito'y kat nga rod ti ayan ti trabaho ta.
Bro, nadamag mo ka din. Makikalay samot gaya man ni Ami. Anya? Makikalaysan? Jay ka di, negro, a boyfriend na, ti pakikalaysaan na. Anya pa nga ay... Awanan na, insugat na kan. Talaga saan ada kami ti agkagasat, bro. Kaano nga ta masarakak ti kaginasat ko. Ay na bro, dumtang to iti masakbayan, adi mo mapuutan. Sapay ko ma, bro. Ay na, di ka kadiagdanag bro, ubing kapay. Mabalin ka din nga ipagnatan ti papeles ta, tamapantay di Amerika. Apay ko ma, mapantay di Amerika. Awan ka di ti plano nga agsubli di Amerika? Agbiro ka kailangan iti trabaho dito eh. Anya? May mayat no di Amerika ti pagbirukan ta iti trabaho. Sana ko na mabalin nga subli di Amerika. Ha? Apay asaan ka mabalin nga agsubli di Amerika? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluhan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.